aphuma lomthimba. Excited women there, excited women doing what they do best and rallying behind their candidates. Gundwane. That's in I was trying to listen to the lyrics and unfortunately I couldn't get all of them. I so wish these women, because you notice in that video that it's all women. All women, yes. But I so wish they were doing this for another woman. You know. Anyway, our journalist Pio Dlamini is on the line. Is Pio sekuvusele sekumukele ehlelweni siyabona lapha ivideo kunabomake labathi bahamba naGundwane bona ngabe simo sime kanjani khona lapho ikakhulukazi siyade ukuthi i-competition is very high khona lapha enkundleni SIPHOFANENI. Okay, sengikusele Lulu naSaver nabo babukeli be-14 TV. Kusho ukuthi vele SIPHOFANENI ngapho isetulu kakhulu kuyahlatshelwa kuyajayiva kepha-ke nabo laba labangale kumduduzo simelane nabo benta letinye tinto khona ngathi nje vele akukalalwa kuvulwe emaphathi khona ngale ngaphandle kweligede laseSIPHOFANENI High School lapho kubalelwa khona umaqembu vele lamabili bakhona bahlabela taka Gundwane Gamede bakhona bahlabela taka Mduduzo simelane Makawukawu. Kanti-ke labo ngilaba ngule ngathi lokukhulu kutawendeka lokho mhlawumbe emva kwamadina namuhla lokwenteka konyalo ukuthi kusabalwa emavoti endvuna yenkundla lapho khona kuchuzelana mhlawumbe amadoda lasikhombisa kanti kulo lunga lephalamende kuchuzelana emanconyo la sikhombisa munye make bese sekunamduduzo simelane Makawukawu sekunagundwane Gamede lese kutfola ukuthi umsindo lomnyenti bowusebusuku la ubusuku kucabana lokukhulu ngokuthi kuqhamuka i-ballot box leqhamuka nemaphoyisa sekuzoqala kubala lase sebayachazelwa ke mhlambe abantu ukuthi lelo bhokisi lelo hayi ukuthi lemkhonyovu kahle kahle kunale lema special votes lekendeke ngalesibili bathi ke bantu bakhala ukuthi abakaliboni le lapho ngabe mhlambe belikhona khona le bese seliyabonakala mhlambe le labe bakhethela ngakhona kwaba nemsindo ke vele kwabiya kwahlala phansi kwakhulunywa bathi bekubi kakhulu imsindo eholeni besikole emva kwaloko kwathi nga-2:20 kube sekuyavunyelwana ukuthi cha alichubeke ngoba lala bavota bekuthiwa vele njani bekweceleni so kube sekuyachubeka-ke nyalo nje basachubeka nekubala tindvundvuma basahlunga le tindvundvuma endvuna yenkundla kucala ungikhani batase sebayabala ukuthi dingakhi tabani ungikhani bese sekucala indaba yokuhlunga tindvundvuma lilunga lephalamende but emakhango electoral observers siyawabona ahledi ayabukela umsebenzi khona lapha eSIPHOFANENI. Sivile lokho ukuthi ingazuthi kube netinkinga kangathi kuze kwabitwa nemaphoyisa ukuthi nasikhulumisa le severity of le confusion lebekhona ibenganani kumbe start kumbe bongekho lekhathi kusendeka but ngiyathemba ukuthi uyaniketwa sithombe sewuthi kwendeke ngoba nathi siyabona lapha ku social media bantu bayabhala ukuthi vele bekukubi eSIPHOFANENI kusa kwanamuhla. Yes, bathi bekukubi kakhulu nathi nasifika sive ngato mhlambe letinye tinkhathele ukuthi vele bekukubi kakhulu kucishe kwema ngoba vele bebaphikisa bathi alibekwe nje eceleni nje lebhokisi nangabe kuyachutsheka nangabe libhokisi lichubeka lifakwa bona bathi ke vele kusho ukuthi lelo phethlo ke vele akusilo kwaba nekwitisana ke vele lokunyenti kufuna kuchaza ukuthi liphuteleni lebhokisi lifika ngoba ngathi ngilokuphuta lokufika lo seliqala kuvela lana sekubalwa alikade lavela lena bathi vele bekukubi kakhulu lebakusho nabo nathi sisebenza delicate votation njalo sithi vele kube kube lapha babese sebayasiza sesiyabiya phasi sekuyakhulunyiswana sekuyachazelelwana kwangikhani sesicala kuchubeka 2:20 bengikhona bavumelana bachubeka ke ukuthi cha bayalemukela ke lelibhokisi asale kuchubeka kubalwa cala kwabalwa ke kubeke endvuna enkundla.
Ngibuta wena Nkosi ngani ngoba sivete inkulumo lapha noma sibona inkulumo ukuthi bese kunabo tear gas nani sekubitwe amaphoyisa sekukubi kule ndlalo ichaza ngayo ngazi ukuthi akafiki lapho yebo bekunegwilitisana kona kepha akafiki la kubo tear gas. Ubonyisa kwayo mhlawumbe leyo tear gas abakasitsheli vele ngabo bepha abashido ukuthi kube sesebita ukuthi kubuye amaphoyisa lamanyeni ngoba vele bese out of control. Ngicabanga ukuthi ke lawo maphoyisa mhlambe edenako ukuzivikela uma keda lapha. No, siyabonga Nkosi sithembe ukuthi sitawuphinde sikuthole lingakashona isuku lapho khona utabe sesiyasitshela ukuthi umphumela ugcine sowuthini ngoba vele akusibo nje abantu